conclusión del primer año de Marchap y Manol es que estamos enormemente satisfechos. Creo que el proceso participativo llevado a la práctica demuestra realmente que es eficaz y que es una línea a emprender este ayuntamiento que merece ser impulsada. Helburu desberdina ditu gure proiektuak, baina nagusiki bi borobiltzen ditugu, ez? Batetik aurrei askatasunean ezteko aukera bat eskaintzea hirian bertan, Donostin bertan, ez? Eta aldi berean espazio hori naturarekin erlazio zuzenean egotea, ez? Eta bestalde hiriko espazio publiko bati bizia ematea, ez?